Ni na udho changi musiasi tukwate ni kusilanzea Facebook ni Mutongo TV page yakwa ni masikita ndi tuyambia mauvo maitu na mauvo makonetie ulani we Minista wa muviani wa maundu nthi sianzana ulani Dr. Alfred Mutua niwaumya kulyo kula kuemba ya mukamba yithiwe na umwe na ngwatanio kavindani ni kana ivikie kuthiwa itetheka kumakula kwe serikali nene nake gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wenda serikali nene itethesie kuthinikia muo kiwu ilembetani ya Ukamba Mutua ayasya serikali ina utonyi wa kuthinikia mathina onthe alame kumbilite nthi ya Kenya livotiumanitwe niwe Caleb Chalo Agi mambita mundu wa sinema anye nere mununi zigi nundu mundu wa sinema nanela mwene sinema ulayuni wa Minista muviani wa maundu Dr. Alfred Mutua ulakuma oso visio yu wakina yambe musini wa wote utumani wake yu akienda mbai ya mukamba kukwatana Mutua ni wawetakana mathina manene alame Ukamba ni maeta waene ndongo ikulea ngwatanio na kwenda kukusanyeti na kuondoa mawendi mamu ya vuthu indeti kuondoa mbai. Kila tulikuwa suluhisho ni kwasio idite na ngwatanio ya mbai ya mukamba. Akamba tathinikie nundu tithana ngwatanio. Akilithi Mutula winasyo, akilithi Mutua winasyo na atongo yala ngimenasyo. Tina akili mingi Ukamba ni Akamba atongwe akili situ no ujuzi witu na bila witu ni munene munoko tewa mbailenge atukiwa itina nuru za acho then kusanitsa kinya kisando kumene swali kusanitsa itina atiwe kuno wakana nesa wona Ukamba watongosya tiwe William Ruto itisi without fear of contradiction esumu kama yake kuminika na ide angi itoselele tende nambe kuwa kimweta Mutula Kilonzo Junior gavana wa Makueni tandongo ilambikia ya huyo na nini chothuku mwailu na kwenda thukumemu amba na serikali wakati kueta Maendeeo Makueni Mutua ni woneka kutinia savali yake ya navumbe ya kisiasa Joki wana mwaka na Mutula akazinda na mwaka na Ruto akazinda angimanzicho idezi mambira kabalu Agi mambita mundu wa sinema anye nere mununi zigi nundu mundu wa sinema nanela amina emwe msemaji wa serikali akakika chao gavana sinema njika nela hili waziri ishughele twende nambe tusupekende mingi tutuwa. Wangapi wamekubali kwamba Kenya itabadilika? Na wangapi wamekubali kwamba tuunge mkono serikali kuu tukifanya kazi pamoja na county government? Gavana Mutula Kilonzo Junior ni wenda serikali wakati utethesie nthini wa sinduka uta kivo kiwu kukwatikana kwa valua siato imatu mota kuma kumuvea wa NTSA kati wa sindu inge mbingi. Hawa vijana wa bodaboda bado wanasumbuka. Wacha nikutuma. Hawa wanaumia na wanaumizwa. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu zile leseni ambao wanafaa kuzichukua za NTSA ziko mbali. Kwa hivyo tunataka hata wifi ikipatikana hiyo zinaweza kupatikana kwa bus stops kama hizi ndio hao vijana wakuwe compliant wasishike ovyo ovyo alafu wanatoa kitu kubwa. Siku hizi imekuwa kubwa si ndogo. Ama nena uka vindane kalamu vya wamekumbukanile va Kenya utongoyo ni Minista Eliodowalo vamwe na Minista wa maundu Dr. Alfred Mutua mathoka musini wa wote marikiti na kiwanzani cha matatu kuvingo utumi wa wifi ndini wa soko u. Caleb Chalo, Mutongo TV, vilingi wa mauvo, kaunti ya Makueni.